Il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Roberta Bela flimkien ma' martu Dr. Lidja Bela iltaqgħu ma' bosta anzjani residenti f'San Vincenz de Paul fejn mhux biss tkellmu magħhom iżda tawhom rigali speċjali toġġetti li dawn jeħtieġu. Il-Prim Ministru tkellem mal-anzjani dwar aktar servizzi li dawn qed jirċievu. Fost dawn hemm il-proġett pilota li l-anzjani mis-sezzjoni Narċis qed jaraw fosthom permezz ta' kura intermedjarja u li s'issa laqa' ftit aktar minn 100 pazjent bl-età medja ta' 85 sena. Dr. Roberta Bela fisser kif kull post li jgħix jekux f'residenza tal-anzjani u fil-komunità, kull anzjan ħaq jgħix kwalità ta' ħajja tajba. Fi żjara f'St. Joseph Ward 5 imbagħad ġie spjegat kif San Vincenz illum hemm tliet swali għal koppje kif qabel kien hemm sala waħda biss u l-koppji anzjani kienu mifrudin. Il-Prim Ministru Roberta Bela ltaqgħu wkoll mal-anzjani ta' Sala Padre Pio wieħed fejn bħal fis-swali l-oħra ta' San Vincenz qed isir investiment fit-teknoloġija tal-post. Dr. Roberta Bela kien akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv tar-Residenza Jorgen Sunes u mis-Segretarju Parlamentari Melkim Pola Ġużgalja.